87.6 Egeto FM. Tioko dia Rais Uhuru Kenyatta enimbiego weketha. The Deputy President William Ruto ngwitere wo mwire kiria gugweketha nakio. Aya antukiridie nimbonie William Ruto. Kuri Rais Uhuru akwenda gukwira no wijaije akue. Aya Uhuru kinyoka mbedia. Unakuja unasema serikali ni mbaya alafu ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? Umenye Ruto igwo kurua Uhuru murie kaire. Ni moja ama ni mbili? ni moja. Si ni moja? Basi. Ndio Uhuru mwire ore kwenda athithia thirikari ne. Kama unataka uzuri wake kae naye. Kama unataja ubaya wake toka uache wale wengine waendelee. Ruto ritarabu iko. I will continue to work as Deputy President of the Republic of Kenya. Ketherwa ni Uhuru na kwire ore kwenda bukarania thirikari neu. Tuheshimiane jameni. Kuragwo heshima sio utumwa. Ruto ningi numwejaga heshima. Mimi nimemheshimu rais sana. Mashindano ake uchindanaga nawe. Hakuna mashindano kati yangu mimi na rais wa Kenya. Kawendaga kuga akiuga kana no ugaga thirikari neu. Mheshimiwa rais ndiye mwenye kusema kwa hii serikali ya Jubilee. Gavana Muthomi Njuki ni ata naguo kwendaga. Ninkwenda gucokia nkatho kuri Mheshimiwa Uhuru Kenyatta nontwa kuthura Mburi Muiru CS. Mburi Muiru na woka mwira ata pongezi na Mburi utigace kuriganirwa ni baria umete ugitethia kura kungi ndorogia baria gwite anto batharaka bwe buri uga ata Uhuru Kenyatta na Gavana Njuki ibwega nontu bwa kurutha collaboration mwanga bukona Muiru na gubagiteku burira Uhuru ata nande. Uhuru Kenyatta itugire bwa nontu bwa guturirikana ino to bwa mbimbi yeto sa bibi ai kutore TV buri muntu kadi imuntu gwetu cyana Mburi Muiru mwendete tani unkariki Mburi Muiru atie nkoro ndoku na atie thina na muntu kinyakethora boko gwirerua kuthurwa kwawe mono nikigitumi nontu tie muntu no maturari no baba kuba kina bakendeke na bawe babutirwe anontu wagweta kendeke na twire onaga ne ate Uhuru abathithirie meja mara president ya turudurite are munene wa kiama gitu imeja magi siasa manene muno na nontu era andure siasa rire agwa na siasa 2022 tokarera andure runa siasa mwenda murango riuga bo manto jau ata Thirikari tiro awaneo na ndio kera antu batharaka ata menyere muno kire antu baraba kwenda kuruta antu thirikari ni bambiria kurwa na President Uhuru Kenyatta na ne ata Uhuru mbere areragwa no rirwe ne antu batharaka mwene Nyambura na nyanga irwe Nyambura imo gitio kethena muwiki umukunu kana muthuku ugikiura turare no karibu na President kumo appointment kiambirie kuoneka ide koiu toni ya kabisa ni toni ene ya Muiru na project ingi kambirie kuoneka daraka. Aya na ndita mtu ari thirikari netene umba kwira Miru ata tubinambere na support President na muno mantu ma BBI James Mithika ndeu egembe bubuli ugate bwa BBI bado ando benga turando nusu milioni tutapitisha BBI ana ata kireito kaunti Miru irambite gukarateke karega BBI kuna mtu wavyurukire mbere wakiuga hiyo BBI atujaletewa atujaiona na bwo kauga ata mwana atira ciarori kawitanje ukuria mwana uri kuna tutera muona ade teko itaira mwana kamba uciaro riwo kamedi kaije kaikari kana tu neu MCA ba marabu mwananchi wa ndeu abwira ata bwa BBI mwananchi atwira ta kauli moja tuge BBI ni mbega na kazi iendelee ya hiyo BBI teu barauga go mbere ibatwire ni mbiera bagarura bure turari na mesiria metu ni gintu kithuku tukwereso wega muno abukwereswa tuona gonto mwinge muno tolera kwa norongo mwinge muno arare kuge anto baene tuo muno nyaga mu Israeli ringithia kure utuigwa kethero autokwirwa nema of the same opinion say aye ringithia kinya bara bakumirega of the contrary say nay aye sabe
njuke nĩ ate antu baku nabo baragarukagarukire kuri yuntu wikaragarira muntu ona mwaru na kagura gikari muntu muno bakamwona ugu namenyaga ene mwari ate araka kumenya niki ukuga ate araka no ndukathio mukethie aguchutho ugu uge nimeuchange kwa gutabika imbie gutuma igwa gutaika riu yani kimuntu uyu acha kunkethia nikiguchange na gutabika ugicha ucho no kugurita unuku no ntonegwa gucha gutabika no ndote muiche nima niri antu metu makamenya kire kiri BBI ni antu mara magarukie BBI mari mambere ni antu matharakanithie ande Meru County na kuyeja kabea bukathi atea tunachukua tunaweka hoa bugachukua bufanye nini tunaweka hoa nakabea lidera ntongwe ne atagate kuburitira ngugi tense vendiro tumero chora ntongongo mumero woga tumo chora ntongongo kigureta era mainyumba Jona gaisi mano ujura umera kabea u Wycliffe Muthomi mutchena Muthomi gagukari na ungi ukwendaga gutwira kabea tu oni kuromete ke mpina ntugira abo kugira bwe anto no barigare kethuro na bira bikwendekana imwire kunyia to nabi no gathirikire guthimira mbetanga ajia gatuigwe riu kiria gigweketha ntunture ne arunkuru nadi sublocation yetu arunkuru nitonyete burugi bonchobi ijindeke ni watho bangi kwemenya mono meya jariko yani no ntuinkuri mono no kuringaniro na muthaka o miaka 25 agemburagia aje akuria twani aje atana ntiko miakinye chunku ninkariga na ate akumburia inchobire kucho ikonyua kuma nchobi kinyangi okomatwa matati gwito kinyonto kivyo kinyonto Geto FM